hari umuhanuzi uherutse kumpa nimero ye namusanze mu materaniro arangije ndamuhamagara ndamubwira ngo asengere Imana ariko yambwiye ibintu byinshi cyane binantera ubwoba nagira ngo duse nk'ababiganiraho. Byagenze gute? Yakubwiye gute? Yarampamagaye ari mu gitondo arambwira ngo Imana ngo yamweretse ngo ibintu by'amahembe ngo bitabye mu nzu iwacu. Arambwira ngo ninshake ngo mukeka ngo ndebe ngo ngaho hafi yiwanjye ngo hari isuka noneho ngo barebe ukuntu baza ngo babitaburure. Arangije arambwira ngo ningure ngo mukeka ngo wicaraho abantu 30 ngo mukeka ngo guri 50,000 ngo nindangiza ngo ubundi ngo asengera Imana ngo ndane n'isuka ngo ngambwire ahantu bari bacukura ibyo bintu bakabikuramo. Ubwo nagira ngo mbwire ubwo buhanuzi ibyo bintu yambwiraga ko wenda ntabashije kubona ayo mafaranga. Yabanje kugusengera se cyangwa yabyutse guhamagara gutyo? Ntago yigeze asengera rwose, jewe yarampamagara nkuko namubwiye tuzansengera Imana. Yarazindutse mu gitondo arampamagara arambwira ngo Imana yakunyenetseho bino na bino ngo gutya na gutya ngo barateze ibintu ngo bagutega ibintu ngo by'inyatsi ngo byaranze. Ambwira ibintu byinshi cyane bigezeho bintera n'ubwoba, jewe ubwanjye mbura ukuntu nabigenza. None ngize amahirwe ndakubonye, mbabarira unsobanurira ibyo bintu ko bimeze. Ndashaka kukubwira yego Imana yacu ifite imbaraga. Yego. Iyo umuntu aguhanuriye ataragusengera, Imana ntabwo ari radio, ntabwo ari na BBC, kugira ngo ubundi ubuhanuzi bw'Imana bumanuke habanza kubaho connection yabo bantu babiri barimo barasenga kugira ngo ikirere cy'ijuru kimanuke. Yego. Ni none gifungukire ba bantu. Yego. Nekereza ko ngiye kugusubiza mu magambo y'ubwenge akomeye. Yego. Bantu benshi muri iki gihe baritiranya imvugo y'Imana. Yego. Biragoye gutandukanya niba Imana yavuze cyangwa ari umuntu wavuze kubera indonke ashaka. Yego. Dufite abantu benshi bagaragara nkaho bakoreshwa n'Imana ariko badafite imbuto zo kwera cyane. Abahanuzi, nanjye ndi umuhanuzi. Yego. Ariko abantu benshi bambabarire, sinzi niba Imana yarongeye umubare w'abahanuzi, ariko usanga abahanuzi ari bo benshi kuruta abahanurirwa. Yego. Icya kabiri, usanga abantu bitwa ngo barahanura abenshi barimo barabikora bashaka indamu, niko nabyita, kuruta gushaka kwamamaza Yesu. Donc barashaka kwiyamamaza aho kugira ngo bamamaze Yesu. Yego. Ngiye kugucira umugani urazamo no gukuramo igisubizo. Yego. Umunsi umwe Ruhaya, urayizi? Ruhaya ndayizi. Umunsi umwe Ruhaya yaravuze ngo ni gute nakwemeza inyamaswa zo mu shamba kugira ngo zajye zintinya. Yego. Yigira inama, iravuga ngo intare ni umwami w'ishamba. Yego. Yigana umutontomo w'intare. Iravuga ngo ngiye kujya mu ishamba ndi gutontoma nk'intare. Inyamaswa zose ziranyuba. Yego. Wibuke yiganye umutontomo w'intare ariko ni Ruhaya. Yego. Irazamuka mu ishamba. Yego. Ruhaya iratontoma. Yego. Inyamaswa zose ziriruka. Yego. Ziti neneho intare yarakaye. Ariko umutontomo n'uw'intare ariko ni iki? Ni Ruhaya. Yego. Ruhaya irakomeza iratontoma. Inyamaswa zikiruka, zimwe zikanyura ku ntare nyirizina. Yego. Ntare nyirizina iti ko mwirukanka cyane habaye iki? Ati neneho intare mugenzi wawe uri hariya yarakaye, umutontomo ifite. Inyamaswa zose irazihitana zo mu ishamba. Yego. Ngo intare ifata icyemezo irizamukira ijya mu ishamba. Ngo ijye kureba iyo ntare mugenzi wayo ico yabaye. Igeze mu ishamba, uko yumva ikumva umutontomo n'uwayo. Yego. Irakomeza yegera imbere. Igeze imbere ngo yitegereze. Yego. Isanga umutontomo n'uwayo ariko ca Ruhaya ni Ruhaya. Yego. Yegera Ruhaya, irayibaza ngo yewe Ruhaya we, ko wiganye umutontomo nkabandi kukureba nkabona uri Ruhaya ariko utari intare. Yego. Ibi bintu wabikuye? Yego. Ruhaya iti mva nkubwire wa ntare we, mbabarira utanyangiza ngo nyice. Yego. Inyamaswa zose nashatse ikintu cyatuma zinyemera ngo zinyubahe. Yego. Nigana umutontomo wawe ariko mbabarira uyu munsi ntungirire nabi. Yego. Ngo intare ifata ku gakanu. Yego. Za nyamaswa zose zireba. Ruhaya ibirapfuye. Yego. Muri iki gihe dufite abakozi b'Imana bameze nka ba Ruhaya. Cyane. Sinzi niba uri kubyumva. Ndi kubyumva neza. Biganye umutontomo w'intare.
yego iyo umubonye kuri kamera abavuga indimi nk'igihumbi ukibaza naho ruturutse cyane ugashoberwa. rwose. Wamubona ari mu biganiro yiganye umutondomo w'intare mu mwanya ati rababa basakara baba Nguko. akicugusa akitigisa cyane ukagira rwose. ngo ni umwuka w'Imana. Yego Ariko iyo ubirebye usanga mu maso yiganye umutontomo w'intare, ariko wamwitegereza ugasanga nta gakiza kamuri cyane. ndagira nkubwire ngo hari abantu baje bameze nk'abesikoro b'abatekamutwe, Yego araguhanurira akakubwira ati ibi n'ibi 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 akujijisha ariko bidaturutse ku Mana. nk'ibyo byambayeho. Dufite abantu benshi bafite amasezerano y'amahuri, amasezerano apfuye adaturutse ku Mana. Yego Umuntu agategereza ikintu yahanuriwe imyaka 10, 25. yego Iyo si Imana yavuze, n'umuntu wavuze, ntabwo ari Imana. Yego. Iyi Imana ivuze irasohoza. cyane. Rero ubajije ikibazo kiza ni gute n'abandi bantu babonye umukozi bamenya abakozi b'Imana nyakuri. Icambere tuzabamenyera ku mbuto zabo. Yego Dufite abantu benshi bazi kubwiriza ariko batera imbuto. cyane. Dufite abantu benshi bahanura ariko batera imbuto. Yego Kandi ikibazo dufite muri uru rugendo, abantu benshi babaye intumbi mu murimo w'Imana. cyane. Ariko aho dufitiye ikibazo, intumbi zo muri uyu murimo ntizinuka. Umuntu arapfa mu buryo bw'umwuka agakomeza agahanura. Umuntu agapfa ariko impano y'Imana neza neza nawe wamureba ukayibura. Ngiye kukubaza ikibazo. Yego Akajerekani karimo amata, yego uramutse ugashize hano, yego ugafata nakigezemo amata ariko katarimo, atarimo, twose ukadufunga ukadushira hariya tuba ari umweru, yego utadupfunduye twose ntiwagira ngo turimo amata? cyane rwose, wamenya ngo twose turimo amata. None se upfunduye kandi kigezemo amata ukihumurizamo ntiwayumva? Wahita yumva. None se abarimo cyangwa ntayabarimo? Ntayabarimo. Rero dufite abakozi b'Imana benshi bari mu mwuka w'Imana. Baza gutakaza umwuka w'Imana, umwuka w'Imana ubavamo uragenda. Umaze kugenda kuko bakoreshwaga n'Imana, abantu banabazi. Yego. Banga gutakaza ya karite yabo ko ari abakozi b'Imana. Banga gutakaza cya cyizere noneho bakomeza bahanurira mu kigare. Wowe wabarebaga kera bahanura, yego, wabareba ukagira ngo bacyari mu mwuka w'Imana, kandi Imana yavuye ahayo. Yego. Irigendera. Yarigendera. Imaze kugenda wa wundi rero kugira ngo apirate abantu. Aracizuza umwuka. Ni ahantu umuntu aguhanurira Imana ngo iravuze itanavuze. Yego. Ni ahantu umuntu aza akakubwira ati Imana iravuze ngo urapfuye. Yego. Ariko niba baraguhanuriye bagutera ubwoba, ndakubwiye ngo uzabaho mu izina rya Yesu Kristo. Nawe shikama, ibyo bintu ntacyo bizagutwara, nta maroza kuhari, ntacyo uzaba. Amen. Shikama ukomere. Mbonereho kuvuga iki kintu. Mwene data unkurikiye, umukozi w'Imana uzagusengera atarakwihanisha ntabwo azaba akanaguhanurira, ayo magambo ntabwo azaba aturutse ku Mana. Icambere Imana ikeneye mbere yuko iguha amafaranga, ikeneye umutima wawe. Dufite abantu benshi barimo barakora divorce. Umuntu akaza akakubwira ngo uriya mugabo si uwawe, ndakaza akubwira ati uriya mugore si uwawe, mubyaranye abana 2, abana 3. Ukibaza Imana igiye gutuma abana bakurira mu mubabaro kugira ngo itandukanye umugabo n'umugore, ifitemo iyihe nyungu? Kuko itantumye mutabana cyangwa ngo ibime n'urubyaro mutazabana. Niba baraguhanuriye ngo uwo mugabo si uwawe ukabyemera, nawe nta mwuka w'Imana ufite, uri mu mubiri wagenderaga mu kigare, wagombaga gutegereza Imana. Abantu benshi barimo barasenya ngo kubera kutamenya kumva imvugo y'iki y'Imana. Rero Imana aragakiza n'urugo, iki Imana ifitemo inyungu niki? Gukizwa k'umuntu n'urugo rw'umuntu. Ahantu Imana yagira inyungu ni mu rugo rw'umuntu. Oya nagakiza, kuko agakiza niki Imana ishaka. None ni gute umukobwa, hari nk'igihe umukobwa ahura n'umutipa akamuhanurira ati Imana iravuze ngo uriya mugabo si uwawe. Yego. Kandi agakiza n'ubwo buhanuzi n'urugo, iki Imana ifitemo inyungu nagakiza, sibyo? Yego. None hari umuntu Imana iraza gushiremo agakiza ku ngufu? Wapi? Si wowe ubitekereza ukavuga uti ngiye gukizwa kuko numva nshaka gutunga Yesu mu mutima wanjye. Yego. None niba Imana itagushiramo agakiza ku ngufu, ni gute yaguhereza umugore udashaka? Ntabwo Imana yabikora. Rero dufite abantu benshi
bahanuriwe ngo abafiyanse saba bugaca mu gitondo abivamo yo. Kandi wa mutipe wagutereta ugasanga ari umutipe mwiza w'umwana mwiza. Yego. Ukiruga wiruka nka muri babasore b'abanyamasengesho ngo nabonye umutipe usenga. Ndakwibutsa ko reka nkubwire iki kintu. Hari abantu bakora amakosa yabona umuririmbyi ari kuririmba ku ruhimbi. Akavuga ngo ndafashijwe ngo mbonye umuririmbyi urangiye kumugura umugore. Uriya ni umuririmbyi ariko si umugore mu rugo. Cyane. Ni umuririmbyi mu rusengero ariko ntiyaba umugore mu rugo. Cyane. Rero niba barakubwiye ibyihangane. Dufite abantu benshi bameze gutyo batahamagawe n'Imana. Bavuga ngo Imana iravuze itavuze. Yego. Ariko Imana niza ntabwo izaceceka. Igihe kirageze Imana igahaguruka. Kandi Imana izafata inkoni. Izakubita buri umwe wese sore. Rero icyo nakubwira shika mukomere. Kugira ubwo ntacyo uzaba. Imana iri mu ruhande rwawe. Ibyo abantu bakubwira cyo upfuka musenge. Ubwira Imana ngo ese Mana ibi miri mu bushake bwawe. Imana iguha umugisha. Amen.